ميدان هلو ميدان هلويا و tam navenda bajêre. Bajarê Seqis derdorê wê gundê wê ji ber goçiyan e gelekî hêjar lê dijî. Lê navenda Seqis dewlemend e li ser rêya ye û dîsa qumaşê û li nava Îranê belav dibe gelemperiya wî ji Seqis belav dibe. Çunkî ew hin tücarên Seqizî evî karî baş dikin. Qumaşê goşçînê tînin ji Tirkiye tînin ji vir belav dikin ber bi bajarên Îranê din ve. Seqiz bajarekî berxwedêr e yani ji dîrokê ve wisa ye û germin yani demê ku em bêjin xwe pêşandanek tiştek çê bibe dadkevin kolana çünkü bîr û mêjûyekî wanî tije heye. Ji berê pêşî ve gelê Seqiz rêxistin e yani ew rêxistinên Kurdiyên li Rojhilatê Kurdistanê di vir de bi hêz bûne. Bajarê Seqiz gelek ji we bi kuştina Jîna Emînî pêhisiya belkî jî çünkü Jîna Emînî ji Seqiz bû û li Tehran hat kuştin û piştre jî li Seqiz hat binaxkirin hat veşartin. Malbata wê û Seqizî li Jîna Xwedî derketin û kirin ku dengê wê belav bibe û bûyî dengî re li hemû seranserê Îran û Rojhilatê Kurdistanê û cîhanê ew deng belav bû. Yekem dirûşma şiara jin jiyan azadî li Seqiz li ser gora Jîna Emînî belav bû. Ji ber wê yekê jî ew şiar û şiara û rê û resmê vê berxwedanê diyar û eşkere dike. Hem xwedî derketina malbatê û netirsiya wê ya li hemberî hikûmetê kir ku ew şiar belav bibe hem jî ew dayîkên aştiyê ku ji wan re dibêjin destpêkê çalekî li Sinê kirin ku ew şiar zêdetir berbelav bibe. Yani ew dayîkên ku zarokê wan li çiyê ne di nava gerîla de ne di nava rêxistinan de ne û dîsa zarokên ku dayîkên ku zarokê xwe winda kirine li wê şiarê xwedî derketin û kirin ku ew şiar belav bibe. Bi dengê wan û sekn û dirûşma wan gel jî her roj bêl pêl li kolanan li wî dengî xwedî derket û ew berxwedêrî li seranserê Îran û Rojhilatê Kurdistanê her nêzî du mehe berdewam dike. Niha ev bajarê Seqiz bajarê eyaleta Kurdistanê ye. Bokan û Mehebat bajarê eyaleta Azerbaycanın. Ji ber wê li wir mesela di îdareyê dewletên de di mamosteyan de dîsa di polîsan de aglibê wan yan Türkin yan Farsin kêm Kurd hene. Lê bes li Seqiz ev ji ber ku parêzgeha Kurdistan e bajarekî parêzgeha Kurdistan e hema bêje na polîs tev Kurdin û dîsa xebatkarên li îdareyên dewletê jî tev Kurdin. Yani ev bajarekî Ustan dibêjin yani eyaleta Kurdistanê ye û paytexta vê eyaleta Kurdistanê bajarê Sinê ye û Seqiz jî nêzî bajarê Sinê ye bajarekî xwerû Kurd e tev Kurd e. Em niha ser pirdekê derbas dibin pirdeke rengareng lê dibin de av naherke çikiya ye. Ew avê van çemên van dere tev berê diherikîn ser gola Urmiye lê bes ji ber ku ev tev çikiya ne êdî gola Urmiye jî ziwa bûye û tu em bibêjin ew taybetmendiya wî ya golê ya deryaçeyê jî mixabin nemaye. Di van dera hûn li gelek ciya hûn dikarin bibînin yani portakal firoş, nar firoş,
يعني حمو سبزة وميوة لسر جعديان وسا د كاسين عربيان ده تيم فروتن موز از فيتوان ببين وز فيتوان جورا ببيجم وهاي يعني هر تشت لإيران جي ادي بهاي نوكي بري ارزان تربو لبس نها لإيران جي هر تشت وكي تركيا بهاي كريزك ابوري الفرهيا نرخين تمن لهمبري دولار gelek kelek keme aynı vakit nırxın liraya Türkçe ve lehemberi dolar keme hamu cure sebze ve meyve hundubinin kelek arı ben arabiyanda froşun Narin Vadara meşhur munduzanın festivalin naraji tenekranı İstana Kurdistan'ı جبر و هری زیاده من دید کو نارتن فراتن او درجی صنایعه جیه تعمیرگهن عربه و وسایتانه لسر ریه او ری دچه سنه امنها سریه سنه نه او ری دچه سنه بله سیته صنایع خلاص در ترمینال سقزه جوی ترمیناله بله پایانی مسافر برشی مرکزی سقز yani eğer onların saqızın buxazın saqız biçim bajara gidin terminal lisariya sine jbir nekin demem roj sine saqız derdik ve ber sine ve lemle çape une terminalle bebinin riyevi fren aslında bu daran dorpiye için hoş kıyadıkın bes trafik gibi bir karabağlı دخواست از داکم و لدر و جدیمنا نشانی و بدم لی والله اون روشه دزانن yani لدر و اگر بدیتن کمروف بعکس و نه آن ویدیو دکشینه o problem be demden mesela hen kes kod binin az videoyu sadıkşinim ji bçaveki hayır ilmirov dnerin de başa جبرگو السا قزم بچکی خود هر چه قضیه خود پیشانده انم بجی از بچکی دولهیه ده خود بینم استری شهرستانی سقزه yani dozgeriye محکمه سقز ور دیتن کسین گوتین درزاندن اب چه جعده بو؟ اب جعده دچت سر میدان زندان پشتی دچتا پهنا یعنی رگی بانه یا اب گورستانی آیچیش لسر وی رگی یعنی بله گورستانی آیچی و بهیستیه گورستانا کو جینا امینی لحاتیه و شرطن اب جعده کو امنها لسرن و افتاخ تاغا دولمنده سقزن اشخوا اواهی سازیه و ده دیار دبه و جیکی بلنده جمروف سقز جیر و دبینه yani بچکیل جیر دبینه سقز جی این وکی محباده و قسمن وکی بوکانه دنابره چیایه ده آوا بویه دبستانه از بخونم جوره دبستانه پسرانه ای رسالت یا خورتا یا نها خورت بلاف دبن زاروک yani خورت دبیجم لی زاروک انتا زاروکین کر بلاف دبن çünkü saat نیرویه لگوری ترکیه 12 لگوری ور 12 و نیوه saat 12 و نیوه zarok belav dibin için mali zarok kuru keçen liver yani dibistane kuru keçen cudaya
حیانی زانینگه وسایه لزانینگه ده همان زانینگه هنده کروکچ دکارم بخوینن للورجی یوردن وان ام ببیجن کانتینن وان و جیه گورودنن لی پارکن وان چتوان تف جدانش هف هر وها اتوبوز اندجی جیه میر روجنان جدایه نوی اتوبوز میر لرودنن نوی کدن جن لرودنن لإيراني بفيرانجيا لروجلات جيو سايا نعم روجلات تبليهبي هي قسما يعني ميروجن دو اوتوبوز عند تبليها سوار دبن للأورمية من ديت يعني جداب الأورمية لبالي اللي باجارن يعني الإستانة كردستاني بتشك زيدتر أو قاعدة وقرال لبرشعبان أغرنجر أو چمكو ولا أورمية خودي دكا دبينن دنا بس قزرة درباست بل زواي ترو لچم نمايا اللي موبايلي خدا في بل أبري ريابانيا جساقز برباني بدتشا أو غورستانا آيتشي جي لسر فيريا غورستانا كو بلكي دچلي جينا ميني دي جوديت كو اب كولان الجعده حياني سرغوري تفتجع انسان بوبو خلق بوچلي جينا ميني تحركين سر غورستاني ازين ها نشان بدم اجبر دست بيد كر چونكي من هندي من تماشا كربونن ويدا او قرسا او قربالخ حياني غورستاني بيل ببيل تحركي وقالك كاسي أو روش جبركو دكاتنا ساقز دا ريان قد كبنا ساقز هاتونا قرتن نكاربون تكبنا نابا باجر قال فيجي هما بيجا باجار ساقز تف أركي بندبينن باني دنويسا أبري راست دتشباني وباني دسينوري باشوري كردستان ديا وجيغو هريزي دا كولبري جليتي كرن يكجي بانيا ما قابدن هن كولبر جديدن آماده بون خو حاضر كرمون جبنا قو بچن باني سينور كولبرية بكن لي بس جبركو او جيغو لي سكني بون نزي زندان ساقز بو ما نكارو ديما بكشينن چونكي لهرجي بوليسين سيفيل و مدني هبون اوري ريا بانيا هروات چگورستانا آيجيكو جينا اميني لي هاتيه دفن كرن بلكي افتر دوان ديمانان دا ورا بيراوا لبربي بري تشت في بريجي تبع انسان يعني او روج اگر باواكي بروفيسيونالي او دیمن هاتونا کشاندن از باورم وی بدی تانا به چاوا گلی روجلات کردستان تف لچلی کچک کرد خودی در کتبو و بر بورای و حرکی بو او یک کرکو مالبات جیناجی هیل جوی برخودری و برخودان زیده تر بگره خودی در کتنوان زیده تر چه ببا ولی افره تف تجو يعني هيجي ريبر دوام دكا گورستان که دوری باجیره دنا باجیر دجی گورستان هبو لباس گورستان ناوا باجیر او زیده تر مشتجهن ناوا باجیر راست دفن کرنده یا مازن محمودی نوصا بوشتی محمودی جرتي قوتن نعمه بزيفرن لمجي محمدي بينا بهشت محمدي بهشت محمدي من هال بيش بزيفرن ولملي تشابي
سنه لپشت و چیایت کوانا نه دو ترل بیالی ترل ayçi şkol urdunvise evder rimek ayçi jberuye kejin nabe ve gorstani ayçi dibejin le behşt Muhammediye böyle evder Aramistan behşti Muhammedi بسك نازي في قاعد يمين فرق ما مستهيمين لمهبات جي ميداني هبو غوري ويجي لمهبات بو من شوم سر غوري وي وعربة خرابوية باشا ودا كات آليتك وجي بلواري صلاح الدين أيوبية تباجار الساقس باجار الساقس دنابرا بوكانو سندية وهر وسا ديواندره پشتی ساقستی اگر ام رياخو بردوام بكن ما بچن ديواندره پشتی ديواندره مرو خود گیجینه سنه دیواندره لسر است ایران لباجار کچکه نفوسی کمه اما زیاده ترین گنده هیا این 560 گنده لسر بی باجاره هیا 506 گند بله افشار استقص چون کونه یعنی زیاده میجویی دبیجن تا 3000 سال دچه نفوس یرش دوروبری 300,000 کسا یا عالی روشالات و لچه تبانا یا عالی باکوری و بوکانو آری باشوری لچه دیوان درسنا
لسر پارێزگای سنەیە کوردستان شارێکی تام کوردیشە. Ez barum tedgihijin yani negoğun bejin emr sorani pam nakin biçekim guhdar bikin une başte bigijin be heva çıgot derbare sakızda. نشانی وداد خوازم انتاقن در دور باجرجی کلانن در دور باجرجی اون ببینن yani bajar rojlat اغلب وان تشبنه هوي yani هم مرياوي هم كولانن و هم عربين كون كولانن دبينن هم قليوي صعب تشبنه يعني زيادة فرق كاميرودنا برام بيجن bajarê Bolkan û Seqiz de an mehebat de an Pîranşar de nabîne. Lêbes her bajarekî xweseriyeke wê muheqeq heye. Bajarê Seqiz jî taybetmendiyê wê hene. Ji ber ku derdora wê mînak çiyan e, tim têkiliya vî bajarê bi çiyara heye. Bo wê yekê رنگی برخودانه ساقز جی جوان باجار دم بچکی دو بهار یک او یا دیامین جی جبر کو لگوندن ساقزه تفچیایینه ولور دخلو داین زیده تونهیه زراعت زیده تونهیه زیده تکلیه گلی گندان به باجر رهیه و دنوا باجر ده